Come on to Storyteller London. Lên tiếp. Lên này. Pidan kami ni. Okey. Khi thụ hai mà tắm đó. Hai. Thì khi lệch quạt mà tập nét.วันนี้ลำหันเนี่ยปัญญาไอ้พี่มัดเสียจ้ะ Ay, ni itu hal tu yang biang mah. Itu dia lama. Oh, nomor itu dah. Ni hingi sa ilap yung matamnap ini dan bak emang ini lap niyo ay mas saja. Okay. Ma. Timur aku mana? Em ni kuat bani alam di syai pitang. Kwa ay madi siya at piteng teng. Nah. Nah. Matap nep. Nadai rusikor. Mentah. Ya leceh. Nadai letok mentah. Ya kan ngaruh mud ban lesi jing jumpi deh. Song tu. Matap nep. Baik mau. Pi la thok ya. San phu we jar. Hadu mentah pi padai. Bat ya ki weiru. Ngai usngo ba kumju. Te lada. Pim nompen pai ya kapisa jonga san phu we jar. Ya pi da ka bomba se. Anhap ai no akmat jo ka ai jong kituli. Atau ke bisa ngelana ai ada pan bertigi tiding ngam tok re. Baik kena cepat. Tiding mana kene? Tiding. Tidlang mangambar bat pi deh. Hana tidlang bat nga. Keteng jonga kam jon ta. Baik, kerteng jong ngarum don. Tang san 2000 ka jong pi ngak loi ban ya sami ka ying ba ar pulak. Ya pite ngam la syu ban sia. Nadu mentah. Tu ka dei ka receive ber san 2000 ngasa seu zakat kendai lak san 2000. Biasanya lei seu dep no ka ba ying. La dep seu dep ka ba ying ngasa lei dino itu ka ying ngasa ya sam no mar khiliam. Hang ta deng tin sa yo tin dawai full ka ne ka ying. Yo pitok par sa sisin. Wah, tapi yuk kini baru kita teh banyak tiding. Bentar kasih ngomong depan bat pi tambah lagi kedua bat kini deh. Kade sia em kunta. Bila saya lei lambat ngang lei sebedap nak tabaying ngesawan syau ya pi ni. Kano ba je pinwan sa ya. Dan setiap higai. Bila ai san puai hajar. Tapi long ban asa kendai hajar ban long rupu tangkat talabnya. Piti kena em. Wah, boleh mesti kena ketua yang garisip. Ai nak kena hajar. Rupu hajar pin yo ya kaying ba ar pulak ti isi. Te lada sa mentah cisin no. Lada pidang tok ya pi ngam nomor. Wah, aku mau tahu beri mesti syukur ni bermak. Oh, piti pila don ba palak pila yo pen he gadukan deh. Kabiang gen be ya kedu parlok kumapi. Simna kan tak kena hajar jo lain ai garisip ni. Ap ndiat mah. Ngande sim bisa. Long ripau. Dah aku boleh sebut dengan lain nak piti badan bang palat deh. Mama kata pa pi ongan em man ay ngi mas saja. Oh, hoi. Ketu ai ngam sai. Kene gen. Kene kalau ar hajar ini lek mar sejar mo. Bersibun mama. Tahu tak? Apa ni macam ni? Tartar hajar. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me.
so that I can make it the best. Thank you for watching.